Ubundi simba ni bitatu cyo guhudumiya kuveta n'icange turatwibarangura umunebwe ntabyumve kazi yako akandi gisirimba oya hari guhudumiya ari ukuveta kandi iki gisirimba cawe ucece cyo gucanamo waca kuri David ukamubwira gafurazi twese turatwerekwa hano waca kuri David ukamubwira ati uzojanze kuwa kane akana byakira HADAS yafashe ikirere bakuvuga ngo twemerane umukunga uri muri bucece n'umuntu akompanyisha akompanyema ubundi simba ni bitatu cyo guhudumiya kuveta n'icange turatwibarangura umunebwe ntabyumve kazi yako akandi gisirimba oya hari guhudumiya ari ukuveta kandi iki gisirimba cawe ucece cyo gucanamo wacha kuri David ukamubwira gafurazi twese turatwerekwa hano wacha kuri David ukamubwira ati uzojanze kuwa kane akana byakira nuko Bwana sifiwe amatangazo yumvikanye twitware nk'abafite ubwenge izi ndabo ntizitureba namwe ntimusirebe muzihorere zigume aho ziri ku cyumweru protokole hari inyuma mudukingira aho ngaho tidukeneye rusaku gusakuriza abantu ikindi ku cyumweru ni gitaramo cya gisubizo tuzaze gutarama birumvikanye curanga papa zamuka amen assalamu alaikum
kuvuga ano magambo mwese turabashimiye bitavye ikino gitaramo mwikomera amashi uhere kubatumigwa banaziri witwa nde sifiwe dutuza abantu basakuje bwana sifiwe hanyuma yana amasaha y'umukunga kugeza igihe abayobozi ba gahunda bari buduhagarikire duhudumiye gisubi uratanga haleluya ntayo sawa numara utambuke muze n'ababiri turabakire n'abandi bose mwahageze nyuma bamutawana n'abandi bose imana bagire neza reka duhudumiye rero imana bagire neza